We welcome you to this program that you find on Awakening Revival Mobile TV. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you, we glorify you, we honor you, because you are God who blesses, you are God who says and happens. That's why we lift your people, wherever they are, all over the entire world. Those are our followers, serve them well, take them from trouble, take them from problems, serve them well. Those people who have not received yet, those who are not saved yet, bless them. Follow your word. Strengthen it and make it to do miracles. In Jesus' name. Amen. Amen. We're in the book of Colossions, chapter 1. Verse 12, verse 13, and verse 14. Let's read in the name of Jesus. Mushima data wa twese waduhaye kuraganwa nabera umurage wo mu mucyo. 13 niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. 14 niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Amen. Giving thanks to the Father who has qualified you to share inheritance of the saints in the kingdom of the light. Verse 13. For he has rescued us from dominion of darkness and brought us into kingdom of the Son he loves. Verse 14. In whom we have redemption for forgiveness of the sins. Amen. Dushima data wa twese waduhaye umurage wo kuraganwa nabera. Giving thanks to God who qualified us to share in the inheritance with the saints. Buri muntu wese afite impamvu yo gushima Imana. Everybody has purpose to thank God. Buri muntu wese afite impamvu yo gushima Imana. Everyone has purpose to thank God. Nkuko tumaze kumva ijambo ry'Imana. As we have heard the word of God. Mu Bakolosayi igice cya mbere. In Colossians chapter 1. Kuva kwa 12 kugera kwa 14. From verse 12 to 14. Uwa 12 uravuze ngo 12 has said, dushima data wa twese, giving thanks to our Father, waduhaye umurage, who gave us inheritance, wo kuragana n'abera, to be inherited with the saints, kandi uwo murage, and that inheritance ni uwo mu mucyo, is of the light. Urumva udafite impamvu yo gushima Imana? Don't you have a reason to thank God? Ntabwo uzi icyo Imana yagukoreye? Don't you know what God has done in you? Ntabwo twari ubwoko. We were not people. Ntabwo twari ishyanga. We were not nation. Ariko Uwiteka duhindura ishyanga. But God made us a nation. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abakolosayi. That's why Paul wrote to Colossians. Uyu munsi yandikiye wowe. Today he has written to you. Urimo kumva ubutumwa bwiza. The one who is listening to this gospel. Dushima data wa twese. Giving thanks to our Father. Waduhaye umurage. Who gave us authority of inheritance. To be inherited with the saints. And that inheritance is the one of life. There is a reason we should thank God. There is a reason we should thank the Lord. He gave me inheritance. I was not worthy of it. He gave me inheritance. I was not worthy. I was not worthy of being inherited with the saints. Because I was not sent. But because of His grace and mercy, He made us able to be inherited with the saints. And we were not saints. But He made us saints. He has made us saints. He inherited with the saints. And inheritance of life. When there is inheritance of life, there is also inheritance of darkness. We thank God. Listen to 2:13. Listen the word to verse 13. Niwe He himself wadukuye mu butware bw'umwijima, who brought us from dominion of darkness, akatujyana, and He brought us mu bwami bw'umwana wakunda, to the kingdom of His Son He loves. I don't know whether you have heard well. It's the Lord. Niwe wadukuye mu butware bw'umwijima. It's He who took us from dominion of darkness, atujyana mu bwami, and He brought us to the kingdom of His Son He loves. I want you to follow me well. In these two verses, 12 and verse 13.
Verse 12. dushima data wa twese Giving thanks to our Father waduhaye umurage who inherited us wo kuragana n'abera with the saints. kandi uwo murage And that inheritance n'uwo mu mucyo was the one of light. 13 Verse 13. niwe He wadukuye mu butware who bw'umwijima brought us from the dominion of akatujyana darkness. mu bwami He took us to the kingdom umwana wakunda of his son whom he loves. Hallelujah. Hallelujah. twari mu mwijima We were in darkness. twari mu butware We bw'umwijima were in the dominion of darkness. ndagira ngo usubize amaso inyuma I want you to turn your eyes back. urebe aho ukomoka See your background. aho ngaho wasanze ba sogokuruza bakora iki You found your ancestors, banyogokuru your grandmothers. bakora iki What were they doing? wasanze ba nyogosenge bakora iki You find what your aunts were doing. wasanze ababyeyi bawe bakora iki What did you find the parents were doing? aho wari uri That place where you byari are, umwijima it was a darkness. wari ukabije cyane It was too much. uwiteka So the Lord, niho yaje kudukura He came to find us there. njyewe ndibuka I kera remember long ago, nkiri umwana when I was young, twavaga ku we ishuri were from school. ariko hari umwembe twanyuragaho There was a mango tree there. wari ku muhanda It was a loud street. wari wareze cyane It was yielding fruit. ariko baratubwiraga They used to tell us, ngo nidukora ku miyembe once we touch on mango, ngo turasigaraho we will stay there, we will remain there. kuko uwo mugabo yari umupfumu Because that one was a sorcerer. nyiri mwembe Owner of that mango tree yari umupfumu was a sorcerer. abantu bose banyuragaho bagenda boboba People passing by, bagendaga batinya they were tiptoeing bafite with ubwoba much fear. hari ibintu twakuze There tureba are many things we grew seeing, tuzi ko bifite imbaraga and we knew they were powerful. tuzi ko ari imana ariyo mana They knew they were God. ariko turashima data wa But twese we thank our Father waduhumuye amaso who opened our eyes, waduhaye umwana we who gave us His Son. araza He came, atugirira neza He served and He blessed haleluya us. Hallelujah. amaze kuza After He came, araduterura He took us out adukura mu mwijima from darkness. atuzana mu He bwami brought us to kingdom umwana wakunda of His Son whom He loves. Hallelujah. Hallelujah. dufite umurage We have inheritance. ariko yadukijije imirage But He saved us from darkness, from inheritances. yadukijije imirage Okay, He rescued us from inheritances y'imyijima of darknesses. Sorcerers. cyangwa bari kuba ari abapfumu Or they might be sorcerers iyo badakizwa when they could not be saved. haleluya Hallelujah. ariko bamaze gukizwa But after being born uyu again, munsi ntabwo bakiri abapfumu today they are no longer ni sorcerers. abakozi b'imana They are the servants of God. haleluya Hallelujah. icya kabiri The second, hari imirage there are inheritances bagusigira they live with, wakabaye utarekeye and you might be cast a spell. ariko ntabwo uyu munsi utarekeye But you never cast a spell now. wakize uwo mwijima So yasigiye sida there are some who they left with the AIDS. kuko yenda bari abasambanyi cyane Maybe they were fornicators, ariko ugiye kuvuka na sida but were born with HIV. si wowe wagiye kuyishaka It's you who searched for it. uwo nawo ni umurage That's inheritance, ariko w'umwijima but of darkness. hari abo basigiye amadeni There are some who left with the debts, ariko ntabwo aribo bayariye but it's not them who consumed them. ariko abayariye babasigiye But those amadeni who can consume, they left them uwo with nawo ni debts. umurage That's inheritance. ariko w'umwijima But the one of darkness, urumva udafite impamvu don't you hear that you have a reason? urumva udafite impamvu Don't you hear that you have a reason yo gushima data wa to twese thank our Father? sinshobora kuvuga ibyo twahozemo I can't talk what we have been. sinshobora kuvuga ibyo mwahozemo I can't talk about what we have been. ariko ndagira ngo ubanze utekereze But I want you first to think usubize amaso inyuma and turn your eyes back. ugire impamvu yo gushima data wa Just twese have a reason to thank our Father. yakoze umurimo udasanzwe He did great work. yadukoreye ibyo utashoboraga He gukora started what we could not do haleluya ourselves. yadukoreye ibyo utashoboraga He gukora did what we could never do ourselves. adukura muri iyo myijima He took us from darkness, adukura muri iyo mirage y'imyijima such inheritances of darknesses. atuzana mu bwami He bw'umwana brought us wakunda to His kingdom of the Son. uyu whom we munsi love. turagenda twembi Today we walk straightly, haleluya Hallelujah. nta bwoba without fear. yesu ahimbaze Praise Jesus. ndagira ngo ushime data wa I twese want you to thank Jesus. haleluya shima data wa twese Thank our Father. haleluya Hallelujah. dushima data wa twese As we are giving thanks to our waduhaye Father, He umurage gave us inheritance wo kuragana n'abera to be inherited with the saints. nicaye hano I'm seated here, haleluya Hallelujah. ariko mfite umurage but I have inherited. naragamwe n'abera I was inherited with the saints. ushobora kuba utabyumva You neza might not understand it well. ushobora kuba utabiha You agaciro may not value it. shaka umuntu ukomeye Search for great person. shakayo umuntu ukomeye Search for great man, uwo muntu ukomeye and that great man, none bakubwire ni urugero ndimo kuguha that's an example I'm giving you.
none bakubwira ngo wowe ugiye kuraganwa n'abana b'uwo muntu ukomeye, of that great person, ukomeye kuri wowe, that one greater than you. nturebe uwo mungana mu nzego, Don't look the one the same level. reba umuntu ugusumbye cyane, See the one who is greater than you. yenda dushyire ku rwego rw'abaperezida. Let's suppose the level of presidents. Noneho bakakubwira ngo ugiye kuraganwa n'abana ba And they perezida, tell you are going to be inherited of the children of presidents. hari umwanya munini And cyane there is big hagati yawe no kwa perezida, big distance, big space between them and now. Maybe they tell you are going to be inherited. ibyo bazabona bariya abana be, What those children will get, nawe nibyo uzabona. also you will get. Ntabwo bizigera They will not. bakurusha. They will never get higher than they are the same. Nibwo ni urugero ndimo gushaka rwagufasha. That's typical example to help you. Noneho So uyu murongo wa 12, this verse 12, Paulo yandikira Abakorisayi, Paul was writing to Corinthians. arababwira dushima data wa twese Our Father, waduhaye umurage who gave us inheritance wo kuraganwa n'abera, to be inherited with the saints. kandi uwo murage utandukanye n'iyindi ngo ni uwo mu mucyo. And that inheritance was completely different from others. It was the one of life. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe. Praise Jesus. uwo murage iyo mutekerezaho When rero, I think about that life, iyo mbona abantu batarakizwa, when I see people are not born again yet, iyo mbona abantu batarahindukira when umwami, people have not turned back to the Lord yet, iyo mbona abantu batarizera Yesu, when I see people have not believed Jesus yet, nanjye ntangazwa nuko twahawe amahirwe. I'm amazed how we received chances. Niyo mpamvu mpora basengera That's why I always pray for you, kugira ngo Imana ibagire so that neza, God may serve you well, ibahumura amaso, so that God may open your eyes, ibahumura amaso, so that He may open your eyes, musobanukirwe and you may neza understand icyo well Imana yadukoreye. what God did for Dufite us. impamvu yo We gushima have data reason wa to twese. thank our Father. Turashima data wa twese Thank our Father waduteruye who took us up akadukura mu mwijima from darkness. akatuzana mu He bwami brought us to kingdom bw'umwana wakunda. of His Son He Niho loves. tunezerewe, That's why we niho are pleased. twishimiye, We are pleased. niho tuguwe neza, We are comfortable. nta cyadukurayo. Nothing can take us from there. Aho twageze nta Where cyadukurayo. have we reached? Nothing can take us from there. Twamenye icyo Imana We yadukoreye. knew what God had done for Ubwiriza us. umurongo wa 14. Listen to verse 12. Ubwiriza umurongo wa 14. Listen to verse 14. Haleluya. Hallelujah. Niwe It's He waducunguje who redeemed us amaraso ye with His blood, akatubabarira ibyaha. and He completely forgave us our sins. Urabyumva neza? Have you had it well? Si amaraso y'inka, It's not blood of cow. ntabwo ari amaraso y'ikindi. It's not blood of anything else. Niwe It's He waducunguje who rescued us, who saved us amaraso ye with His blood. tukababarirwa ibyaha byacu. To be, I was forgiven from sin. Wababarirwa ibyaha You byawe. were forgiven your sins. Niba You waramwakiriye, received Him already. wababarirwa ibyaha byawe. You already been saved from sin. Hari ibyo Imana yadukoreye That is what God did for us, byatuma dushima Imana. which can make us thank Him. Haleluya. Now, Hari ibyo Imana there yadukoreye are things God did for us. abavandimwe ntibashobora kubikora. Brethren could not do. Amafaranga ntiyashobora kubikora. Money could not solve them. Amashuri ntiyashobora kubikora. Our education could not do it. Leta zacu ntizashobora Our kubikora. governments should not do it. Ntabwo zashoboye They kubikora. could not do it. Byashoborwaga na Kristo It wenyine, could be done by only Jesus, umwana w'Imana. Son of God, Icyambere, the first. haleluya, Hallelujah. icyambere The first. yadukuye yatwishyuriye ideni, He paid our debts. yadukuyeho urubanza. He removed our judgment. Nta wundi washobora kudukuraho urubanza. None could remove it from us. Yatubabariye ibyaha, He forgave us our sins. nta washoboraga kudukurira kutubabarira. None could forgive us. Yatwaye ubumuga n'indwara zacu, He took away our infirmity and diseases. haleluya. Hallelujah. Nta wundi washoboraga kubikora. None could do it. Yahindutse umukene, He became poor twebwe ubukene bwe budutungishe. for us to feed us. Ibyo nta washoboraga kubikora. None could do it. Yaduhaye izina He gave us a name risumba ayandi mazina, above other names. ayiryo mu ijuru, In the heaven, mu isi earth, no hasi y'isi. and under Iryo earth. zina ryo dukorera. That name is what we are Yaduhaye working. uburenganzira. He gave us authority. Iyo uhagaze muri iryo zina, When you are standing in that name, data wa twese arakubona. our Father sees you. Yaratubwiye Yesu He told us, Jesus, ngicyo muzasaba cyose whatever you ask,
icyo tuzasaba cyose whatever we ask for, dusaba data asking it from our Father, dusaba data asking it from our mu Father, izina ry'umwana in the name of His Son, cyose tuzagihabwa everything will be given to us. dufite impamvu yo gushima We have reason to thank our Christ. sinitaye ku buzima urimo No matter your life, sinitaye ku mibereho urimo no matter your situation, je numva dukwiye gushima data wa twese I feel like we should thank Jesus. ngaho shima data wa twese So thank our Father. haleluya Hallelujah. data mu izina rya yesu Father, in the name of Jesus, turagushimira ngazadukoreye for great works and miracles you did for us tudashobora that we kurondora cannot count. ntabwo dushobora kumenya aho twaba n'aho We can twagera never wake and live and wakoze ibyo ababyeyi batashoboraga you did gukora what parents could not do. wakoze ibyo imiryango idashobora You did gukora what families could not do. wakoze ibyo leta idashobora You gukora did what governments could not do. wakoze ibyo amashuri adashobora gukora You did what schools could not do. wakoze ibyo amafaranga adashobora gukora You did what money could not do. turagushima data wa So we twese thank you, our Father. wadukijije ubutware You bw'umwijima rescued us from the minion of uduhinduye darkness. ishanga tutari You ishanga made us nation and we were not nation. uduhindura abana tutari abana You changed us to be children, but before we were uduha not children. umugisha You blessed us. uratwemerera You allowed us tuba muri wowe to be in you. data mu izina rya yesu Father, in the name of Jesus, ndasengera buri mugabo n'umugore I pray every husband and wife. wagira buri muntu wese I pray for abo everybody. bose batarakizwa Those ones who are not saved yet. abakijwe ntibahinduke Those who are saved but they are not comforted. ndabasengera mu I izina rya pray yesu for them in the name of Jesus. ubagenderere Visit them, ubabohore set them free, ubahindurire amateka change their history, uhindure ubuzima bwabo change their mu life izina rya yesu in the name of Jesus. ndasengera abafite ibibazo byose I pray for those with problems. ndasengera abarwayi bose I pray for the sick people. ndasengera aho satani agitwaza I pray those on Satan is dominating. mu izina rya In the yesu name of Jesus. biranditse mu byakozwe It is n'intumwa written in Acts ibice 10 chapter 10, umurongo wa 38 verse 38. ngo ni izina rya yesu w'i nazareti It's the name of Jesus Christ of Nazareth, wasutoye imbaraga n'umwuka wera who poured us spirit and power kugira agenda agira neza bose satani ngo bazigitugu to serve all those people that Satan devil is dominating. mu izina rya yesu In the name of muri Jesus. iryo zina In that name, muri ayo mavuta in that muri anointing, izo mbaraga in that muri power, ubwo butwari in that mu authority, izina rya yesu in the name of Jesus, ndategeka buri myuka I command evil barekure mu spirits izina rya yesu to release them in the name ndategeka of buri Jesus. mwuka mubi I command every barekure mu izina rya yesu to release them in the name of ndahamagara umuriro Jesus. I call w'imana upon fire of God ukongore to mu burn, izina rya yesu to burn up in the name of iyo Jesus, nyota yakurimo to remove your past, iyo nyota y'abagore that thirst of women, iyo nyota y'inzoga that thirst of iyo nyota of drunkenness, iyo nyota y'ubujura that thirst of theft, iyo nyota y'imijinya that thirst of iyo wrath, nyota yo kurwana that thirst of iyo fight, nyota yo kubesha that thirst of lying. gutandukanyaho I separate them from you. The mighty name of the Lord ndayirukana ku buzima Jesus. bwawe I chase them from the ndasengera mu devil. izina rya I pray in the name of buri ndwara I command every mu sickness izina rya in yesu the name of Jesus, uhere imisatsi yawe from your hair ukagera mu bworo birenge up to the sole of your ndategeka buri feet. ndwara I command every ive mu disease magufwa yawe within bones ive mu magufwa yawe to go out from the bones, ive mu maraso yawe to go out from your blood, ive mu imitsi yawe to go out from your ive muscles, mu buzima to bwawe go out from your head. mu izina rya In yesu the name of Jesus, ndasura ubuzima I declare life kuva mu mitwe from the head, kugera mu bworo birenge from the sole of the feet. ndavuga ubuzima I declare ubuzima mu life. izina rya yesu utandukanye n'amadeni I set you away from the Mwizina rya Yesu. in the name of Jesus. ndagutandukanya n'intambara I separate you from battles. ndagutandukanya ibibazo I byose set you from different problems. ibikugosi bikubuza amahoro Those surrounding you, Mwizina bothering rya you. Yesu. In the name of Jesus, sohokayo get out. uwiteka gukureba May Lord take you out from you. akingurira amarembo May He open for akwise mu masezerano you. ye May He enter you with His Mwizina rya promises. Yesu. In the name of Jesus. data ndagushime kandi aguhimbaje Father, I thank you and umaze glory. gukora ibirenze ibyo You have done a tugusaba icyubahiro n'ishimwe glory and thanksgiving n'ikuzo and even dominion. byose bibi byawe May be for uyu you munsi n'iteka from ryose today and mu forevermore. izina rya In yesu the name of Jesus. ushobora kuba utarakizwa You may not be saved yet. urashaka kwakira yesu Do you want to receive Jesus? ushobora muri aya magambo Repeat such words. vuga mu mwami yesu Say, Lord Jesus, numvise ijambo I ryawe have heard your words. sindwa n'urubanza I'm convinced. ndakwinginze I beg you mbabara ibyaha to byose forgive all my sins. ibyo nibuka Those ones I remember, nibyo ntakibuka those ones I don't remember yet. unyuhagize amaraso yawe Wash me with your blood. mwami yesu Lord Father, hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu delete my name from the book of death uryandike mu gitabo cy'urupfu and write it in the book of life. uyu munsi ndakira From today I confess, ndakijijwe I'm born again. umwuka wera w'imana Holy Spirit of God, ngwino unyobore come and guide me nkora ibihesha imana icyubahiro to glorify Father, to glorify God, nkora ibihesha imana icyubahiro to do everything that can honor God, nyowe n'umwuka wera being directed by your Holy Spirit. imana ibaha umugisha May God bless you. imana ibagire neza May God
serve you well. ushaka itorero ry'abarokore Search for Christian church. imana ibahe umugisha May God bless you. bazakuyobora They will guide you. amahoro y'imana abane nawe May the peace of God be with you. turabakunda We love you. turabasengera We pray for you. imana ibagire May neza God serve you well. ibakure mu rwego From one level ibashyire mu rundi to shift to postpone you to another. tandukane n'umwijima ukundi May you be separated from a darkness. imana ibahe umugisha May God bless you. mu izina rya yesu In the name of Jesus. amen Amen. shalom shalom Shalom, shalom.